Hak jinglap ke Bakongsan habai day berkot ke khia ki scientist dari Russia kila pentep bagila lap iga dawai ban penkot yau khnyang Jingpang Bampong dan ik khtian nong wei kansa katkum ka Twitter ka Sputnik ka khlidu ka Federal Medical and Biological Agency FMBA ka Veronica Votsova kala ong ba uniu dawai bula penbit penbiang da ka FMBA udai bula tip kamu Russian Enteromix cancer vaccine bahadian kencing le igi tes beper lalap bau long bobiang bat bala ban penkot na khnyang Jingpang cancer long ru bau new dawai peni benta Bakongsan hak jingla jung ban penrediu tumor nalo ban pensukiru igi jing he jung u da ka penpa ba kamdan kanunu kecingta ban perengkam uni dawai na kapor sikapor syusyolo ong ba uni dawai penuan kerkum ka RNA jung kinong pang ban pentep ru bayau ni dawai bala penmi menta an penekam syai ke Jingpang colorectal cancer kat bayu ban penmi hadian pat insnana na benta ke Jingpang glioblastoma ke badai ke brain cancer ban na benta ke melanoma ke badai ke skin cancer. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy Bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.